деп ахлакка карай умтулуу деген сабак бар экен. 3-4 класска чейин ошол сабактан эч кимди экзаменден жыгытпайт экен. Максат экзамен алуу эмес, баа коюн, максат ошолорго адеп ахлакты үйрөтүү. Ошо Малайзия мамлекети мисалы мусулмандардан 37 орунда дер. Японияга барсаңыз, эмне үчүн айтып атам, урматтуу мусулман бир тууган. Японияда бай болгонда, министрби же чоң бизнесменби эч бир ата-эненин үйүндө кызматкер жок экен, баласын өзү тарбия кылат. Воспитательница деген жок. Мусулман мамлекеттерге барсаңыз, ичте бай болгондон кийин машинесин башка карайт, тамагын башка пишират, балдарын башка эме кылат, үйүндө канча кызматкерлер. Япондуктардын үйүндө кызматкер жок экен. Көрөсүз, мусур ташталган жок. Динибиз ат-тухуру шатрул иман, тазалык имандын бир бөлүгү дейт. Ошо мен айткан мамлекетке барсаңыз тазалыкты көрөсүз. Ошондой эмес. Биз сыймыктанып тоого желегибизди желбиретип койгонбуз. Мен ошо желекке өзүм жөө чыгып көрдүм. Желекке чыгып келгенге чейин айланасы бардыгы таштанды. Ал жерде жок нерсе өзү жок. Таштандынын түрлөрү менен бар. Желеке болгон Кыргызстандын желеге болгон сүйүүбүз ушул. Тазалык, биз тазалыкка көңүл бурбайт. Ошо мен айткан мамлекеттерде тазалык бар. Убадада саат 5-те десек 5:30-да 6-да баштайбыз. Негизи динибиз убакытка көңүл буруга, өмүрдүн баалуулугу. Бамдатты өз убагында окуйбузбу? Пешинди өз убагында окуйбузбу? Асырды өз убагында окуйбузбу? Куптанды өз убагында ооз жабат, өз убагында ооз ачабызбы? Динибиз бизге убакытка көңүл бур, сен убакыттан турасың дегенди үйрөтмөкчү. Бирок ошончо динибиз убакытка көңүл буруга чакырган менен биз убакытка көңүл бурбайбыз. 1 саат кечип келебиз да, кечип коесуң, бия кыргызча болду дейт. Кыргызча эмес, сенче болду. Сен өзүңдүн жаман кылык жоругуңду кыргыздарга жабыштырба. Урматтуу мусулман бир тууган, жанагы мен айткан өнүккөн мамлекеттердеги улууду урмат кылуу, кичүүдү зат кылуу баш. Эми айтабыз, ислам негиздери экен, тазалык экен, илим билим алуу экен, убадада туруу, өнүгүү, өсүгүү. Пайгамбар айтат: "Инналлаха юхиб иза амила ахадукум амалан ан юткина." Албетте Аллах Таала сүйөт, силердин бирөөгө иш кылса, ишин кемтиксиз 4/4 аткарсын дейт. Кимди жакшы көрөт экен? Аллах Таала силердин бирөөгө иш кылган кезде ишин кемтиксиз так аткаргандарды сүйөт дейт. А биз ана базарга баргыла эле, мадейин Япон десе ойлонбой аласың, туурабы? Мадейин Жерман десе ойлонбой аласың. Мадейин бир мусулман мамлекетинин аты жалпыда не дейсиң? Ойлонуп алсамбы, алмасамбы дейсиң? Не үчүн? Биз ишибизди так аткарбай койдук. Бишкекке барсаң, газетада жалпы турат: "Продается немецкий дом." Ойлонбой барасың. Эмне үчүн? Немис жакшы аткарган. Сементин башкасын, растворун же болсо бардыгын так аткарган. Белкиде ойлонуп каласың. Ал эми биздин динибиз эмнеге чакырат? Тилекке каршы биз эмне үчүн 37-60-100 орунда калганыбыздын негизги себеби биз динибиздин негизги чакырыгын түшүнбөстөн дин бул ибадат кана деп калганбыз да. Ибадат кана дегенде менин намазым сага зыяны да жок, пайдасы да жок. Ал намаз меники. Сенин туткан орозоңдун да бирөөгө пайдасы да зыяны жок. Ал сени менен Аллахтын арасындагы болгон мамиле. Аны Аллах кабыл кылдыбы, кылбадыбы сен билбейсиң. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бул ибадаттардын негизги максаты биздин адеп ахлакты оңдоо үчүн. Байтка келип, кебир менен сүйлөшсөк, 19 жыл болду, 29 жыл болду дейт. Өмүрүң өтүп атат, урматтуу мусулман бир тууган. 30 жыл эмне кылдың? 30 жылда эмне пайда таптык? Өмүрүңдүн жарымы өтүп кетти. Күн чыкта сүйлөбүз. Хасан ал-Басри айтат, ар бир күн чыккан кезде Надал мунади мин кибал рахман, Аллах Таала тарабынан кайрылуу, ал акылыңа кайрылып. Акылыңды иштетсең күн чыкканда сага ошол кайрылуу түшүнөсүң. Кулагың менен укпайсың аны акылың менен угасың. Я ибн Адам, эй адам баласы, ана халкун жадид, мен сенин өмүрүңдөн болгон жаңы бир күнмүн. Ва ала амалика шахид, сенин жасаган амалдарыңа ишиңе мен күбөмүн. Фагтаним минни, менден пайдалангын. Фа инни ла ауду иля яумил кыяма, кыяматкача мен кайра келбеймин. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнүбүз эртең болот. Эртеңибиз эч качан бүгүн болбойт.
Bul meselede hiçbir akıllı benimle tartışa almayın. Ömrümüz ötüyor da durmakta Müslüman bir tuğan. Abu Hanife rahmetullahi aleyh'in biz Hanefi mazhabtanız. Yakın dostu var iken atı Fudayl İbn-i İyad. Fudayl degen alım biröv menen kelip körüşetke assalamu aleykum. Yaşınız kançada dese Can Aksakal süyünüp yaşım 60'ta deydi. Kançada? Fudayl İbn-i İyad bundaydı. Sen 60 yıldan beri mürzönü közdöy baratasın deydi. Jeterin az kalıptır. Men 53 yıldan beri baratam. Siz 45 yıldan beri. Siz 27 yıldan beri. Siz 53 yıldan beri. Mürzönü közdöy baratam. Jeterin az kalıptır dese Can Aksakal aytar inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Elbette biz Allah üçünbüz, Allah'a bir gün kayıt barabızlar dese bu ayatın manisini bilesin mi deydi. Manisi biz elbette Allah üçünbüz, Allah'a bir gün kayıtabız dese yok, bunun manisi Allah üçün kaytarını bilgen, Allah bergen ömür jönde surarın bilen. Surarını bilgen adam suroğu cevap dayar deydi. Senin cevabın dayar mı deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Uşul jerde ötközgön kündörübüzgө başkaga жооп берүүгө даярбызбы? Men azı sözüm ilimge çakırdım. Bu jerde bir nerse jakşı kızıktуу bireme barken sizler menen bölüşeyин dep koydum ele. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. İlim algıla okugula dep atpayım mı? İlim menen ilimsizlikti salıştırуу. Men köp bayandarda aytırdım. Jaştık, plus boştuk, barabar kılmıştığılıktın başlalışı. Jaştık, plus boşluk barabar kılmıştığılıktın günöünün başlalışı. Jaşlar sport menen alek bolurlar. İlim bilim menen alek bolurlar. Boş uğanlar jön ötközöberek ömürün ördü. En başka bulup mesele ilim menen ilimsizlik birinci. İlimsizlik plus kedeylik. Keldin ilimin yok. Akçan da yok. Barabar kılmıştığılık iken. Formula. İlimsizlik plus kedeylik, cakırlık barabar kılmıştığılık iken. İkincisi, ilimsizlik plus baylık, ilimin yok, bırak akça köp taptı. İlimsizlik plus baylık barabar buzukuluk. Akçan var, kayga varasın, kazinoga varasın, saunaga varasın, başka varasın. Üçüncü, ilimsizlik plus erkindik. İlimin yok, erkinsin. Barabar başalamandık. Bugün bizde mekende olacak. Dördüncü, ilimsizlik plus ilimsiz adamga biyilik verip koysan. Barabar zulumduk, biröөнүн hukukunu tepsegendik, para korduk. Beşinci, ilimsizlik plus ilimsizlik yok dinçil. İlimi yok dinçil barabar terörizm, ekstremizm degen kelip çıkıyor. Emi ilim, jana hurmatlı Müslüman bildiğin ilimsizlik ortaga ilimdi koyup görül da. İnşallah ilim alıga dayarбызбы? Süyüktü paygambarın ümmeti. Paygambardı süyesi var mı? Süyüyoruz mu? Paygambardı süysek, Paygambar aleyhisselam Sahih Bukhari'de 106 sahih hadis ilimge çakırlar. Biz kitabımız Kur'an olsa Kur'an'da 375 ayattan köp ilim jana ilimdin darajası ilimge çakırgan ayat var. Allah Kur'an hal yestevillezine ya'lemuna vellezine la ya'lemun. Bilgenler menen bilmegen teң mi deydi. Paygambar aleyhisselam ilim aludu karıga, jaşka, ayalga, erkek ajıratkan emes. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ve muslime. İlim talaplı her bir erkektin, her bir ayaldın farzı. İlim talaplı üniversiteti bütkenden keyin büttemez. Magistraturan bütkenden büttemez. Utlubul ilme minel mahdi ilel lahdi beşikten mürzöge jet ilim talaplı. Utlubul ilmi vela büşsin Kıtaydan bolsa da barın ilim algın. El hikmatu dalletul mu'min ayne vecedeha ve huve hak biha. İlim bu iman dudun jogotkon nersesi. Danışmandılık iman dudun jogotkon. Kaç yerde varsa barıp algın. Emi janagı meseleyi koyuyor hurmatlı Müslüman bir tuğan. İlim plus kedeylik. İlimi var biraz akçası yok. Barabar kaniyetlilik eken. İlimi yok. Kedey olsa ne olur eken? Kaniyetli olur eken. İlim plus baylık. İlimi var, baylığı var. Önügü. Жаңы bir nerse oylap tabat. İlim plus erkinlik. İlimin var, erkinlik var. Жаңы açılışlar. Жаңы bir emeler. Açılış jasoo. İlim plus
Biyilik, adaletlülük, ilim plus din, tuğra bağıt, tuğra yol. Kegile hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bugün inşallah 6000'den köp paygambarın ümmeti geldi. Ben inşallah ümit kılam. Paygambar jönökeyle tilibizde süyüm dep koyboston. Paygambarın sünneti bolgon. Paygambarımızga Allah Taala'nın en birinci bolgon buyruğu oku dep. Jönökeyle ömürüzde ötközböstön ilim okumalar. Bir gana akça menen çekterip kalbagılar. Köçelerde beker ömürmörde ötközbögüler. Birbirimizni sıylaylar. Mekenimizni suyup musafirimiz duası mustajap bolsa, mekenimizge dayım dua kılalar. Tileke karşı bugün barımızın kolumuzda uyulduk telefonumuz var. Uyulduk telefonu ilim bilimge faydalangan öte az. Tileke karşı sosyetlerde bardığı birbirini şuamay, jakşılık bolsa jaşırıp, jamanlıkты jayıltуу менен алектиз. Келиңиздер. Ошо колуңуздагы telefonunuzda bir жақсы ilim üçün пайдалуу жерге колдонолу. Убактыңыздарды көп алып койдум. Кечиресиздер. Айтыла турган өтө сөз көп. Бирок менден кийин да өтө чоң устаздарыбыз, илимдүүлөрүбүз отурат. Аларга да убакыт берейин. Жараткан Аллах Таала баарыңарды угуучу бенделерден кылсын. Уккан аят хадистерге амал насип этсин. Бар болгула, аман болгула, имандуу болгула, илимдүү болгула. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.